Mu Rwanda inzego z'umutekano zarakikuje jo kuwa kane akarere ka Gasabo muri serire ya Nyarutarama mu gisagara cya Kigali hazwi nko muri Banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa adufitiye inkuru y'imvaho. Kuva mu ijoro rya cyeryo kuwa gatatu w'iki cyumweru rishyira kuwa kane inzego z'umutekano zirimo abapolisi benshi cyane zari zagusinya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe. Inshuro zose itangazamakuru ryagerageje kwinjira aha muri Banyahe abapolisi twakangagaho batubwira ko nta wemerewe kwinjira cyangwa gusohoka. Mbere y'uko ibi biba ubutegetsi bwari bwaburiye abatuye aha ko byanze bikunze bagomba kwimuka. Ubutegetsi burabahatira kwimukira mu nzu buvuga ko zubatswe n'umushoramari Denis Karera wahisemo kubakira abo baturage amazu yo kubamo ahitwa mu Busanza aho kubaha ingurane mu mafaranga. Bo bagakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga. Uyu ni Madamu Pauline Umwari, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo. Hano hantu mugomba kurimuka ihame itegeko murabizi. Mu marembo y'Abanyahe hari abaturage bari babuze ayo bacira nayo bamira. Aba bashakaga kwinjira kuko bari basanzwe bacumbitseyo. Nari ngiye ku kazi nsanga bashyizeho barere ko nta muntu winjira nyine hari. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Ubu tugiye kurirwa ahantu se turarya n'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare bari hano wenda bagenda batuzanira ibiryo tube turira hano hanze nitujyamo n'imbere se ubundi turarya. Ku rundi ruhande hari n'abavuga ko ibintu byarushijeho kubayobera kandi bari biteguye kwemera kwimuka kuko nta yandi mahitamo. Ndasaba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame twemera mudufashe. Niba umuntu yarafite ahantu yajyamishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze muturere naho umushyitsi azajya ajyana. Ubwo twari mu nkengero z'Abanyahe twabonye tubumba akadege katagira umupaka kazwi nka drone kazengurukaga akagari kose kamenyesha abaturage aho bagomba gusanga imodoka zikabimura. Witaruye ukagera hakurya ya Kibagabaga nibwo ubona uburyo inzego z'umutekano zari zihagaze. Habonekaga cyane kandi amakamyo n'amabisi menshi yagombaga kwimura abaturage ndetse n'imodoka y'imbangukiragutabara cyangwa se ambulance ita ku barwayi. Habonekaga bambaye amajire y'icyatsi bari bashinzwe kwinjira mu nzu bagasohora ibikoresho bakabipakira imodoka. Nyuma yo kutwangira kwinjira muri Banyahe twashatse kumenya umwuka urimo imbere ku baturage bahatuye. Navuganye n'uyu batugose nakujya mu kazi ari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimuka. Ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu, drone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa. Mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite? Urarya iki? Butike bazifunze, butike bafunze, amazi barafunga, umuriro barafunga. Kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine. Abaturage bari imbere mu midugudu ugomba kwimurirwamo Busanza baravuga ko kugeza ubu harimo n'abapolisi biteguye guhosha imyigaragambyo. Hagati aho ijwi rya Amerika ryamenye ko hari na bamwe mu baturage bahisemo guhunga bakibona inzego z'umutekano. Abo bahungishije ibyangombwa by'imitungo yabo kugera muri abo twavuganye ku murongo wa telefone. Turacyategereje ubutabera kuko nakubwiye ko ku itariki 29 ariko twari dutegereje imyanzuro y'urukiko cyane cyane akaba ari nacyo ndetse gituma dushobora kuba twaza kure y'ibi. Nk'uko batubwira ko wagiye mu rukiko yakurikije amategeko, utaragiye mu rukiko akaba yarigomwe kuri leta. Byari ngombwa rero kugira ngo tujye ku ruhande bamwe na bamwe. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru hari abakodeshaga muri Banyahe bari bari kuhava bagasohoka kugikodesha ahandi. Mbere y'uko iki cyemezo gifatwa umunyamategeko Innocent Ndiho ku bwayo yabwiye ijwi rya Amerika ko kwimura abo yunganira inkiko zitaragira icyo zivuga byaba binyuranije n'amategeko. Urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro. Bikomeje gutya u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa y'urutindi ikoresha ibyo ishaka. Twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware. Igihe twateguraga iyi nkuru twashatse kumenya impamvu abaturage bavuga ko polisi yakoresheje ingufu mu kubimura, ariko si ijambo Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda yaduhakaniye aya makuru. Ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Wagota ubutaka saho ukaba ushobora wabona polisi ikoze ubutaka bwose bw'u Rwanda n'ubwo bw'Abanyahe. Kugira ngo bakwigire rero ukirebera cyangwa n'abandi bakakubwira iyo uvuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuba bwagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ntabwo ariko byagenze. Afande muranyohereza ariko ngewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira. Nibyo niko byagenze. Nta ngufu zakoreshejwe ntabwo nzi wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo. Iyi ngiyi
ingingo yo kwimura abatuye i Nyarutarama irafata umuzi mu 2017 irareba imiryango isaga 400. Ubutegetsi buravuga ko bumaze kwimura abagera ku miryango 600 kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Ubutegetsi buvuga ko umushoramari yubatse mu Busanza inyubako zijyanye n'igihe akazabyaza umusaruro ubutaka bwabo bijyanye n'igishushanyo mbonera ashingiye kuri buri genagaciro ryakozwe ku mitungo y'abimurwa. Inzu zihendutse bagomba kwimurirwamo zihagaze ku gaciro kandi miliyoni 14 z'amafaranga kuri buri imwe. Izihenze nazo ziri kuri miliyoni 35. Kugeza ubu abanzi inzu bahisemo kugana inkiko baburana n'umujyi wa Kigali. Amakuru twahawe n'umwe mu banyamategeko yatubwiye ko iki cyemezo cyeje batari bagatanze ikirego gisaba guhagarikisha iki cyemezo kuko inkiko zitaratangaza umwanzuro wazo. Byari biteganijwe ko inkiko zizafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Abagize ijwi ry'Amerika i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi yaragendeye ejo kuwa kane igisagara cya Bukavu. Niko rugendo rwa mbere yagiriye Bukavu inyuma yaho abaye umwere mu rubanza rwiswe Procès de 100 jours yaregwamwo ibyaha bya ruswa no kunyuruza amatungo ya leta. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na Temistocle Mutijima. aho ni mu mujyi wa Bukavu ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ahari hakoraniye ibihumbi magana by'abatuye umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo n'inkengero zawo kuri uyu wa kane. Mu mabendera n'imyambaro byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru aranga ishyaka UNC rya Bwana Kamerhe bagaragazaga akanyamuneza batewe n'uruzinduko rwe. Bwana Kamerhe wahageze mu masaha y'umugoroba ashyira saa 12, umwanya we munini w'ijambo yawuhariye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Nzanywe kandi no kuzanira ubutumwa bw'amahoro, urukundo n'ubumwe abavandimwe banjye bose bo mu burasirazuba bwa Kongo bababaye na n'ubu bakomeje kubabara kubw'umutekano muke uhahora n'intambara ya M23, kandi nkaba naragaragaje gahunda yo gukemura ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko ku kibazo cya M23, uyu mukuru w'ishyaka riharanira ubumwe ku nyungu z'igihugu cya Kongo UNC yavuze ko igikwiye gushyirwa imbere ari uko uyu mutwe ushyira intwaro hasi hagatangira inzira y'ibiganiro. Niba dushaka gukemura iki kibazo twe nk'abanyekongo tugomba gusaba abavandimwe bacu ba M23 baribunagana kurekura bunagana bagashyira intwaro hasi, hanyuma ibyo basaba byaba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe bikazasuzumwa mu kuri kuzuye, kubera ko abantu bapfira hariya ari ababyeyi bacu, bashiki bacu n'abasaza bacu. Rero impamvu iyo ari yo yose y'intambara yahabwa uko baguma muri bunagana hari barimo guhomba kuko bazaba bari mu kiriyo kimwe natwe. Ku kibazo cy'imibanire ya Kongo n'ibihugu bituranye cyane cyane u Rwanda na Uganda, Bwana Kamerhe yagaragaje imvugo isa n'icururutse ugereranyije n'abategetsi bandi b'iki gihugu bagiye basura uburasirazuba bwa Kongo muri ibi bihe by'umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda. Uyu munyapolitiki ahagasaba abategetsi ku mpande zose kwicisha bugufi bagashaka umuti w'ibibazo bihari. Le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont condamnés par l'histoire et la géographie. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, amateka naho biherereye bitegeka kubana iteka nk'abaturanyi, kandi ubwenge bugategeka ko tubana mu mahoro asesuye, ubwumvikane n'ukuri kuzuye. Niba Ubufaransa bwarigaruriwe n'Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi bwaraje guhinduka ubunywanyi w'Ubudage bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, birashoboka rwose habaye gushyira hamwe inyurabwenge no kwicisha bugufi kuri buri ruhande. Rero turasaba ko ibihugu byacu uko ari bitatu byemera iyi gahunda twatanze kugira ngo turebe ngo ni uruhe rubuto rw'umwiryane rutuma ibihugu byacu bihora mu ntambara. Bwana Kamerhe uru ni rwo ruzinduko rwe rwa mbere akoreye i Bukavu kuva igihano cyo gufunga imyaka 13 yari yakatiwe mu bujurire giteshejwe agaciro n'urukiko rusesa imanza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Yaherukaga i Bukavu mu mwaka wa 2018 mu bikorwa byo kwamamaza perezida uriho Bwana Felix Tshisekedi yari yiyemeje gushyigikira ndetse agashishikariza abayoboke be kumutora. Icyakora inzira zaje kubyara amahari birangira kuwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya perezida yisanga mu munyururu yamazemo hafi umwaka n'amezi 8. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu
biteganyijwe mu mpera z'umwaka utaha wa 2023 imvugo ye ku bibazo bihanze uburasirazuba bwa Kongo iraca amarenga ko ashaka kwigaragaza nk'uwagira ijambo rikomeye mu kubishakira umuti atagendeye mu mujyo w'ubutegetsi buriho wo gushyira imbere cyane ingufu za gisirikare. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu gihe ejo ku munsi wa kane itariki 15 y'ukwezi kw'icenda amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi. Mu Burundi abanyagihugu, abanyamigambwe n'amashirahamwe yigenga babona demokarasi mu gihugu mu buryo butandukanye. Hari ababona ko intwaro rusangi yasasagaye mu gihugu, hari abandi bavuga ko ahubwo ibintu bitera bisubira inyuma. Inkuru ya Eroge Wirikaneza. Burundi ico kimwe n'ibindi bihugu vya Afrika bwemeye intwaro ya demokarasi n'umuzo w'imigambwe myinshi nyuma y'inama yabereye Labor mu gihugu c'Ubufaransa. Bakuru b'ibihugu by'uwo mugabane bagiraniye na perezida w'ico gihe François Mitterrand. Ico gihe yabwiye ko atazokwemera intwaro ya demokarasi, batazokomeza kuronswa imfashanyo uko bibereye. Nyuma y'imyaka 3 umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akaba na perezida wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yaciye atsinda amatora hari mu kwa gatandatu 1993. Nyamara Melchior Ndadaye n'amezi ane yatwaye Burundi yaciye yicwa, ubutegetsi buratembagazwa. Urupfu rwiwe rwakurikiwe n'ubwicanyi bw'ihwabiye abatutsi, abacitse ku icumu baja kuba mu makambi y'impunzi n'ubu bakirimwo hamwe mu gihugu. Nyuma y'imyaka 1995 habaye ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Abasigaye baciye baja gushinga umuhari munini w'abarwanyi wo mu bwoko bw'abahutu kurusha iyindi ari wo FDD wahavuye uhinduka CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe. Ingwano yamaze imyaka irenga 10 yahitanye abarundi ibihumbi amajana imbere y'uko haba amasezerano yarusha mu 2000. Ayo masezerano yatumye abahoze bagwana baja mu nzego z'igihugu. Nyuma y'imyaka 15 perezida yariho icyo gihe Pierre Nkurunziza yaritoje mu kindi kiringo cateye imari. Abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD bamwagirije guhonyanga iby'izo nshingiro n'amasezerano yarusha. Yatsinze amatora, imigambwe itari mike itavuga rumwe na leta yiyonjoroyemwo inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryavuze ko ubwicanyi bwakurikiye bwahitanye abantu barenga 1200 mu gihe amashirahamwe ahanira agateka ka kiremwamuntu y'abarundi na mpuzamakungu yemeza ko abarenga 1000 baburiwe urengero, abarenga 400 bahungira mu bihugu byo mu karere. Nkurunziza yasezeye isi mu 2020 atarangije ikiringo ciwe, ariko wamusubiriye perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga ko naho demokarasi yatsimbataye ari abagishaka guhirika ubutegetsi babanje gutembagaza inzego. Amerika ryashatse kumenya uko bamwe mu banyagihugu basanzwe bakira urugero demokarasi igeze ko mu Burundi maze bagishura ibi bikurikira. Harimo abazokiva mu bakomo ingingo nziza kandamiza abanyagihugu tungane bubahirijwe barabikora neza cyane. Abanyagihugu bari babuze iyo baja niyo bava, turabishima. Iyo turaye turirukanga inkozi zikavuga tukabura abacu cyangwa tugatatana tubwe biratubabaza cyane. Abaserukira amashirahamwe yigenga bafise umuyihwezo utandukanye. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom. Bafatwa tuba tugeze nko kuri 4 mu gihe 10 ari go rugero rwa nyuma rwo kushika ku ntwaro rusange yuzuye naho bigoye kurushikako. Umuyihwezo wa Rufyiri uza n'uwa Gervais Nibigira icegera c'umukuru wa RCP. Twasubiye muri ya myaka 80 ya myaka 90 aho wasanga turi mu ntwaro y'umugambi umwe. Imyaka 49 irangiye Burundi bwitwa bwiye mu ntwaro rusange demokarasi yacaye kure nk'ukwezi. Yamaraje ha Hakizimana wa Foricon FC ko bibona hari intambwe zatewe ziboneka. Twivuga twisunze ko ubwa mbere abenegihugu ari ubitorera indongozi b'izo shingiro, abatowe biboneka ko bari baritaho neza y'abenegihugu simbakaza y'atakazi na muntu. Nakasima Abdul mukuru w'umugambwe Petete Gamibanga niko bibona avuga afatiye ku turorero baduha hano. Turashima cyane yuko urwego rw'ababura amatari baba bahura n'abarongoye imigambwe kenshi mu manama umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aba yatumye ko turabona yuko kugeza ku rwego rw'intara atabibazo na bimwe bitari mu banyamigambwe. Mu gihe cy'intambara yahitiye mu Burundi n'abasenyeri ntibagerwa umutwe n'imirwigwana hibukwa imyaka 26 iheze hishwe Archevêque Joachim Ruhuna yahora arongoye diocese nkuru ya Gitega. Musenyeri Simon Ntamwana yasiguye ko kugira ngo abarundi bubake igihugu kizira injyane ari ngombwa kubanza kurekuriranira. Ni cyubahiro musenyeri Joachim Ruhuna
adatinya inkuru nziza